Ikoranabuhanga rikomeje gutera imbere kandi mu bintu byose. Nyuma ya kamera zo mu muhanda, izi ngizi zizwi nka Sophia. Polisi y'u Rwanda nayo ntabwo yacitswe mu ikoranabuhanga rigana ku mutekano urambye. Dore ko nyuma yo gukoresha kamera zo mu muhanda, zikoreshwa mu kugenzura umutekano nyine w'abakoresha umuhanda. Polisi y'u Rwanda yamuritse ko igiye gutangira gukoresha indege zitagira abapilote n'indege zizwi nka drones mu kugenzura umutekano, ibyaha ndetse n'amakosa yo mu muhanda. Ibi ngibi byatangajwe n'umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda ndetse nyine n'abashinzwe ikoranabuhanga muri Polisi y'u Rwanda. U Rwanda rubaye igihugu cya gatatu kigiye gukoresha izi drone. Amakuru arambuye kuri ibi ngibi turaza kuyagushakira kandi tuyakugezeho. N'izihe nyungu ziri mu gukoresha ikoranabuhanga mu by'umutekano ndetse no kuriteza imbere, turaza kubirebera hamwe. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Shalom shalom.